Ndabasuhuje nanone abadukurikira, nitwa Professor Muhigi, turakira muri ya Bugesera yacu y'ubudasa. Mbazaniye rero ikibanza cya makeya kiri ahantu heza ku mafaranga make miliyoni 4 n'igice zonyine. Abadukurikira rero muri hirya no hino ku isi, ndabasuhuje, mbahaye ikaze muri gahunda yacu y'ubudasa, kandi muri ya gahunda nziza cyane yo kubatoza heza hadahenze. Aha ni mu karere ka Bugesera, murenge wa Mayange. Iki ni ikibanza kiri ku muhanda rwose, umuhanda nyabagendwa, umuhanda munini, ahantu hari amazi n'amashanyarazi. Ikibanza gifite ibyangombwa byuzuye, n'imitasiyo yonyine ikenewe, ubundi ugahita wegukana ikibanza cyawe cyiza. Ubona ko ni ahantu mu miturire hameze neza. Ikibanza gifite metero 26 kuri 22, uko ari ikibanza kinini cyane rwose, ni kinini kiruta za meze zisanzwe za 25. Ikibanza kiri ahantu heza, gikora ku muhanda kandi ku mafaranga make, kuko ni miliyoni 4 n'igice zonyine. Miliyoni 4 n'igice ukegukana ikibanza cyiza kiri ku muhanda, hari amazi n'amashanyarazi, kandi ifite ibyangombwa byuzuye. Urabona ko hirya no hino, hepfo na ruguru haratuwe, ni ku muhanda, handi ni hagati y'amazu. Ni ikibanza cyiza rwose kiri ahantu heza ku muntu ushaka gutura, cyangwa se niyo yanacuruza, kubaka inzu z'ubucuruzi. Ikibanza cyiza kiri ahantu heza rwose, ruguru y'umuhanda, kandi hatari no hepfo y'umuhanda nibura. Ni ikibanza cyiza wakigura ku mafaranga make, miliyoni zawe 4 n'igice, nawe ukacyegukana. Murakoze, nitwa Professor Muhigi, naho ubutaha.